May ni somni kumsang ni somni pali ania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu jong jong te in zawain chibai le thau ule nimin chonhulam panga khan khovel barakhai tu Chanchin thar domlo tak maya oma tichon voin lama hian thil thlen dan chingkong jokin official ponzar hanita tuntruma hian media khrang le Iran sarkarin official a thuchon siam te tangin abula tanga report kantum don ani Israel sipaitan Damascus khopuya Iran embassy firfiak poltan ralthuam in lanton natana an manchu an bainu loka Iranian President Ibrahim Raisi thupekin Iran leilunga tangin Israel chu drone le missile chikrang mangin nasataka bei ania tichon khathil than hun kha alarai vaklova nimin meini somle pakua khan Iran President Ibrahim Raisi chuanna helicopter chu tlangram chengchatak maya acheswalani ti report om zuita athinge damti po khriat ani main damtaka chanchua ani thainan du sakna thu ramthren khatten hansoinuala heti role hian Iran President chuanna copter jet swalna hi thren khattan chuan thulung chet thlak wak ani lowani mai thaya athupek le hakai hroina hnuah anram leilunga tangin avoi khatna tan Israel an beya Middle East firfiak pol chikrang athlop le athom chakten Israel engtiklai point hanbei deuh rangbuka chuwangin hechet swalna hi hatok tani tin mithren khatten hansoi chok bok Iranian President Ibrahim Raisi hian Iran local time a chuan nimin Sunday chun darsom pakhat le hachan vevela khan Iran le Azerbaijan indrina border naivai takmai Iran lamsaita East Azerbaijan province chunga Iranin tuikhua lian takmai siam gis galasi dam hanti chu honna hanaya tichuan he tuikhua a hnuah hian Iran capital Tehran lampanin haron kirlea mase kirna konga hian atlong tawak lawa achuanna helicopter hi achasual tahlau maya India taima tukin jing dariat le minute somni pasari vela khan Iranian state media Islamic Republic News Agency IRNA chuan athini ti anpungjarta ani rampakhat president meu chuan achuanna helicopter hi adu tuilo viawani tin mitam takta chuan hansoya Reuters News Agency chuan report an pek danin Iranian President Ibrahim Raisi chuan hi Vietnam indohun lai vela ansiam choto kha ania Canadian military ten anman turin kumsang khachakua somruk chhovela khan Canada chuan an upgrade ta mase tuna chuan Bell 212 helicopter ang chi hi khovel ramtrang ten anmang du vak tolova upgrade version tharber po ramchunga firefighter 10 anmang tlang puitoa Iranian President Ibrahim Raisi hian kongthui tak zoa jinnatan ammanawangin hei hi ahim lawani anti tichuan East Azerbaijan province sa tuikhua a hnuah hakirle hian he thlona hian ama chawin hachuang lova ama troyom tu Iran sarkar mipoimo tak mai Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian te East Azerbaijan Governor Malek Ramati te Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei Iowa East Azerbaijan Province Representative Ayatollah Mohammed Ali Ale Hassem chu atelve boka heng Iran ramhroi tuluber President Ibrahim Raisi le midang pathum mipoimo tak mai te hi he thona hian hanchuang hloma heng mi te baka le crew member te baka midang chuang ve helicoptera hian anoma masen ming hi puanzar ani velo thung ani tichuan tuikhua honna tanga handon kirle hi East Azerbaijan province po anlapel manlawa he province chunga Varzagan khopui bulloka tlangram chengchatak mai chu handon paltlang dona mase hetianga hanthlo mek lai hian chumcha tak mai le khom dan thalo tak awangin thlona hi control lai thei ani talova atirpera report a chuan anchet sulna hi hard landing tia soi ania pilot hian an malam kongpo mulhei thei ani tak lo wangin kaltlang zel chia hangai talova kirlena lam turpo tlangram chengchatak tak kara tho hani boka wangin trumdan kong hangai tuatani antia
ti chuan hetianga an boi noi na kara hian pilot hian tumlui tumin abeya heta hian han che sultan in soi ania mase Al Jazeera chuan voin chun thleng khan report an pek dan chuan thlona che sultan hi chiangkwang takin engma puanjarna Iran sarkar chuan halanei lawani anti ti chuan President Abraham Raisi chuan na helicopter hachet sulta kawang hian Iran maini lovin khovel ramsang chu abar khai ta hlemaya thudik lo thedar atam hleboka khovel media rin tlak tak tak angai te poin he thlona hian President Abraham Raisi hi achuang velawa kar mangin mundanga panani tin thren khat chuan an reporta Iran media thren khat te ngai poin he helicopter hian President Abraham Raisi hi achuang velawa mase khoi hmuna ngeom tiro chu kanfin fia theilawani tin an pongjar ve boka Iranian Foreign Minister le President tahian Azerbaijan sarkar hruaitu tenen in biakna in meeting an nei mekani ti te in thren khat chuan thun chua boka mase Iran Interior Ministry chuan thu chua anron siamta dot thu thedar tolo turle mipuite ril removal tak pulhei theilawa homtir lo turin media te angan na thu cha anron ti chuaka Iran Interior Minister chuan he helicopter chesulta hian Iranian President Abraham Raisi le Foreign Minister tahi an chuang ngai ani ti nizan darsari le minute somvela khan haron nem nget ani ti chuan Iran me puite han chia in han phoklek ta hlemaya pathian biak na mun le wantlang mun thanga mi puitam tak pung khomin nizana khan President Abraham Raisi hi him taka chanchu ani thaina turin antong trai murmur maya hetianga antong trai lai hi Iran media thren khat ten live in anlo pechok ve boka masa Iran Interior Ministry chuan nizan zanrai deuhlak to khan mi puite mangang le trap chunga hetianga an President him taka halokir le thainana antong trai lai hi TV a tichuak to lo turin hriat tirna anron tichuaka tichuan heminu loka hian hengber nge thudik tipo hriat hlei theilo khopin Iran media te hian thuinang lo tak tak mai an chuata chiam maya thren khat ten helicopter chesual hi munitoni ti an pungjara thren khat chuan damin President le Foreign Minister te hi monni tin an pungjar boka media thren khat ten athini ti an lo punglok ve boka hetianga thudik lo an thedar kwalvel tak chiam awang hian Iran capital Tehran prosecutor office atangin thuchua order khautak mai hanron siamta hechet sualna hi Iran rampum puitan tornara thlak tak thlen thei hania President le atho pui hama troyom tu te hi andin mun engma chien takin hriat thei alanilova ramdang media te tanga thudik lo lak chon chu khapania Iran sarkarin anem nge sa Chanchin thar chawlo chu puanzar harem lawani tin thuchua an siam zui le ta ani tichuan President chuan na copter jet solna mun tlangram chanche tak maya hian azon na chu an thok zui ta rescue team chanchuan na thok tu pol rang team engemaza tirlu ania thlona jet sol thu an hriat vela hian Iran Red Crescent Society IRCS te chuan East Azerbaijan province hi an thleng masabera tlangram chengchia satlia anilawa helai mun hi tlangram tlangsang tak tak mai omna mun hani wangin azon hi ahar sahlea hebaka hian hetlang hi chumin habokhat luk mai boka Iran Red Crescent Society chuan chanchuan na thoktupol rang Rapid Response Force te rescue team chikrang te team somli le paruklai mai anthon lut ngala heng chanchuan na le azon na thoktu te tranpui tur hian Nizan Khan Iran sipai hengemazat tirlu zui ve ngal ani boka tlang sang le tlang ram chanche tak tak mai thing mun khatdul mai kara hechet sualna hi hathena wangin Iran chuan drone chikrang mangin van borok lampang atangin hanjong boka mase Iranian Emergency Service thupuang tu babak yekta paras chuan Islamic Republic News Agency IRN na hahildan chuan President Abraham Raisi chuan na helicopter jet solna munnia an hriat hi drone tahian an thleng theilawa achan chu chumjing cha tak main hatuam vel veka wangin engma mu thayani lawani atia tichuan hnuai hi mun fai pangai takni se chuan motor mangpoin luchil mai thai turangai ania mase thing mun le tlangram cheng chetak ani wangin
helicopter le achunga chuang te hi an din mun engma hriat thei ani ri lawani tin nizan zanlai pel hnuah khan ha reporta hetianga Iran chanchuak tu polten har satna lian tak mai han to ta ka wang hian khovel ramrang rang ten tranpuan in huam thu han soi hloma Iran sarkarin hangen na angin European Union satellite chu helam hoi hian herkual hanita satellite thalak mangin nizan zan khwadu thokan uluk takin anjong chunjom zela Iran drone le leilama search operation naimek tu ta chuan thona chet solna mun nian hriat thi thlen ngei tumin theitop an chove mek boka heti lai hian Turkey chuan an drone wansang tak tak le tlangram cheng chetak tak chunga po thlok thai chi chu President Abraham Reiji le achuan na helicopter te zongchok tur hian tirchua anin huamani ti anpong jara ti chuan Turkey drone hi Iran ramchunga anlu remti ni vele East Azerbaijan province President Abraham Reiji le Foreign Minister Baka an team member thren khatte jet sul na mun hi anon thlengzui ve ta ngal ani Turkey in drone anon tirlu hi kan soita kang khan tlangram mun sang taka thlok thei unmanned aerial vehicle thatak mai akinji ania heng Turkey drone te hian wansang tak takatangin thermal sensor mangtain uluk takin helai mun vel anchet solna mun nia an hriat hi an tap zuita tichuan heng Turkey drone te hian tlangcheng chatak mai kar mun ni vela lumna hit pe chuak tu thila omani ti mun nia an mu chuaka tichuan hotspot anti mai heng mun ni an mu chuata hi panin Iran Red Crescent National Emergency Management Headquarters chuan leila matranga helai mun wathleng ngai tur hian chanchuak tu pol team ni ta chu antir lut ngala President Zonna Iran Revolutionary Guard Corps Commander chuan Turkey drone ten heng mun pani hotspot an mu chua ta hian drone ten an mu dana tang hi chuan President Abraham Reiji chuan na helicopter hi ake chiamo akangemo ani mai thayani tin apong jar zui ngala tichuan Iran President pariat na Abraham Reiji le Iran Foreign Minister te official poimo tak tak te hi damamu beisai na chu asang talo hle ani tichuan mai ni somni kanchong kaya tukin jing mataka khan thlona chet solna mun tak hi chanchuak tu pol ten anna thleng hlei thei ta chuang lawa Iran semi official news agency Tasnim chuan helai mun vel hi triau chum kan tiang deu chum cha tak main hatuama kan bullo kami po mu hlei thei hani ri lawa search operation ero chu ngor takin kalpui chun jom zelania achuan na helicopter hi achesul ngai ani ti fin fiani towa mase hetiang weather condition thalo lutup noya hian President Abraham Reiji hi adin mun ha thalo viawin ha hriatani hantia Iran media Islamic Republic News Agency IRNet chuan tukin jing darsari le minute somnga panga vela update anai dan chuan Iranian Red Crescent Society IRCS head chuan President Abraham Reiji chuan na helicopter Iran marthlang lampanga achet solna mun hi munitoa mase he helicopter chuang dam khochuak hi tuma mu kanla nei lawani atia tichon he minu loka hian Tasnim News Agency hian Iran President Abraham Reiji le aruala helicopter chuang ve ta chu darkar hengemazat chung azon na hau tak tak mai chu tho ani hnuah mu chuan nita mase President Abraham Reiji le Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian tahi andin mun engma hriat chian thei alani ri lawani antia tichuan tukin jing dariat le minute somni pasari vela khan Iranian state media Iran sarkar thupuan na IRNet chuan Iranian President pariat na Abraham Reiji chu Iran le Azerbaijan Republic in Rina boundary atanga naivai tak Tabriz Sitia Gis Galasi Dam Tikhwalien tak mai ahon hnuah ama troyom tu Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian te East Azerbaijan Province Governor Malek Ramati tele Medu Masavi President Abraham Reiji vengtu God team zinga anho tulu berte Iranian Supreme Leader Iowa East Azerbaijan Province Representative Ayatollah Mohammed Ali Al-E Hassan Tachuan helicopter mga handon kirle nalama anchesul ta hechet sulna hian anvain nunnan chanta President Abraham Reiji
kumsamruk le paliau pa chu ramtana anhatho zongjong tele ramhasona turatana project aboi puimek lain nunna chanta haiwang hian Iran tan martara puanani tin han pongjar bok Iran tan chuan han president thina hi thilpoi tak ania anram economy nasataka choikang tu ania ral thum lama po nasatakin mansona heti role hian an economy in achiat phalawa achoi sang zela foreign policy po danglam takin hakal pui boka ramdang tetan noksak taka chetna munenge maza neima sela anram me pui tetan ro chuan hroi tu ro pui takni atlin le thung ani tichoni ran media sang tan report an pek dan chuan president Abraham Raisi athini ti puanzar ani takawang hian vice president Mohammed Mokbar chu president thunai na chu akuta lalailok turin laklu ani dona tichuan Iran dan pui unconstitution in halo sayangin president tranglai mek chu athiemo anna thokchun zom thailo khopa harsat na atokani chuan first vice president ninachal mek tuin president ni na achal zui photanga tichuan Iran ramchunga hian president in thanna chu nisomnga chungin buat sai ani ngai turani boka tichuan an constitution in hasayang hian first vice president nilai mek chu kan soitak Mohammed Mokbar kha anita ani Iranian Red Crescent hian report an pek dan chuan an president Abraham Raisi chuan na helicopter hi ake chenwala achuan na kabin bi po nasatakin ake cheboka hebaka hian an chuan na helicopter hi atlak hnuah akangani ti an report bok mase he helicopter chuang te hi nunnan chanta ni ti an puan bak hi an taksa te engtiang takin nge chet tiro chu chiang taka puan zarna anai chialawa Al Jazeera chuan voin chun dar khat vela report an pek dan chuan helicopter chunga cabin sang hi azabain akang faida veka Iranian authority ten an soidan chuan helicopter chuang mithen khat tepo an kang chena sahle boka heiwang hian an ruang hi tu te bernge an ni ti hi fin pia mai thai ani ri lawani an tia masen vain an thi veka wangin president Abraham Raisi po hi thia puan anitani antibo hetatang hian ramshroi tulu berle michalang tak tepo ropui takin trongchok fo thin ma sela an malama thillo thleng tur chu tu main an hrelawa hetiang hian an ruang po tu bernge ni ti po fin fia hlei thailo khopa chiain thi na an tok ta hringnun hi a ho zonga ngai tu chuan alo ho hle mai tin hangai tu thai rum ome Iranin chen rap thak tak an to chungchanga hian ram sang hroi tu te India Prime Minister Narendra Modi ngai poin torpuina thu asaya hengkara hian Abraham Raisi rorel hnuaya Iran sarkarin athlop firfiak pol sang Houthis rebels te Lebanon Hezbollah firfiak pol tele Hamas hoten thuchu handon nei thau boka Iranin chhiatna tok hi poyanti thu an sai rualin Iran ne na kan tho dun na le kanin lungrol na chu hei hian ati chiat kan ring lova kan tho ho na hian thutluk na siam tu ber chu president Abraham Raisi chau hi ani lova Islamic Republic of Iran hi ropui takin haloding chuak le ngai dona president thina le mipoi modang ta thina hian kanin lungrol na ta chu nasataka siam thain full solidarity kan nei pha ngai po kan bai sayani anti tichon voin chanu dar ni apel nu shat khan Iran chuan president thar timaila acting president chu han nei ta Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei chuan president tranglai mek Abraham Raisi chu vandoi thak takin athia Iran constitution article number za somthum pakhat nain asoyangin Iran first vice president Mohammed Mokbar chu acting president niturin a poinani ti apungjarta ani tichon Chanchin kan buat sailaya update tharbera chuan Iran president chuan na helicopter chasualawang hian mi pakwalai mai nunna anchana heng nunna chanta jinga hian president Abraham Raisi le foreign minister Hossein Amir Abdullah hian baka East Azerbaijan provincial governor po atelani tin an report ani tichon nunna chanta jinga Iran foreign minister hi atal veta ka wangin
voina vek khan Iran cabinet minister emergency meeting poimo tak mai kauzui ngal ania Iran deputy foreign minister Ali Bagheri Kanichu Iran acting foreign minister tan ruat ani zui ngal bok ani